uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela egameni lakhe uJesu. Ngumusa nothando lakho. Lona ke komlando. Baba uphele. Oh, thanda lo uyabiza ukuthi. Uremari ngibeliphe. Ukona ndela mphesheya. Ekusukumela ukuthi ilo mzimba wami ekuthweleyo. Ngiyazibuza ngawo ukuthi lo mzimba njengoba kuthwele nje uzomshiya ngoba umzimba uwodwa mina ngedwa kepha sisondele nawe. Abantu babathethe basemhlabeni le impilo umzimba kanti impilo umoya ngaphakathi. Umzimba noma ungaphila uma ungena moya uyothula kudingakala ube khona umoya ngaphakathi obizwa ngokuthiwa ke umphefumulo. Inkosi kusize lana ke isumela lo mzimba enguthweleyo onekala ngoba uzwela ubuhlungu. Ngithi ke mina ke mangicabanga ingoba sengimdala. Uma umuntu esemdala uyabe ney'ntwana nje ezimthundubezayo ey'ncane ozimbuzile. Kodwa-ke phezu kwalokho uNkulunkulu wanginceda ngaze ngafika la. Ngithe uma ngizindakala ngayithanda ukuthi ngizodlala la abantu abakhethiweyo uNkulunkulu ngoba sikhethiwe. Ungasho ukuthi ukhethiwe ngoba utholwana nje ungekho kwabantu ababengaphulakela. Baningi ababehlwalwa befulwa bangatholakala basala waphumelela wena wawusuba nje. Haleluya. Awuzenzeli ukuba wenziwe waba nje. Haleluya. Noma ngabe besineka sonke basibenje kodwa lo mzimba yabantu iyonaba enginye cha angiyi lapho bekhona bonke. Haleluya. Ngani ngoba yemthula mbele ngibuka abantu inkosi yami wazofaneleka namuntu ukuba abe uswa inkosi. Haleluya. Yena ufuna ukuthi mhlawumbe ke akanandaba nalokho kodwa uNkulunkulu yena ebebonile ukuthi asibone ngamehlo sithi ufanelekile ebukhosini. Ngizomakela ngelizwi nje lodwa likaJehova isahluko sesine ivesi yakhona uthe uyakulemba lo mbhali wakhuluma sengathi ngelila ngikhuluma nawe umbozolta ngedwa ngayibona ngingedwa enginayo intobeko emhlabeni lapho engifika ngikho. Haleluya. Ngayibona sengathi mina ngedwa engidlondlobeleke nenhlonipho emhlabeni. Haleluya. Ngokuba ima ethi lo mbhali sithobele ebusweni benkosi iyona ezoliphakamisa. Ngabe sengiyibuza ukuthi hawu ushuta ngithobeke ngempela inkosi yangibona iphezulu iyangibona ngithobekile kwase kufika ukuthi angizithobe emoyeni wami. Ukuyithoba ke ngoba yilokhu bakithi ngizoba isikhothi sakhe uNkulunkulu ngayo le nkosi esoyithobela kuyona enguJesu Kristu oyinkosi. Ngalabazwi ngiyabonga uba ngifikela ehlabamkhosini emnandi kangaka enhle kangaka
noma ngizizwe ukuthi iphika lingiphethe. Yebo-ke isifo somhlaba esingaphatha lona ngobani olangihlangile, kodwa-ke angivumi, kodwa-ke sona siyangiphatha. Nginethekile-ke ngathola imotokari yaze ngifikisa la, nami sekuthe ngathola ithuba lokuba ngime la ngichaze ngikuchazayo lokho kulingene inamhlanje. Inkosi yokubusa ngikufikise nonke. Amen.